العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله علام الغيوب، الحمد لله ستار العيوب، الحمد لله غفار الذنوب، وأصلي وأسلم على النبي الحبيب المحبوب محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نشهد يا رسول الله أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين من ربك، فصلوات ربي وسلامه عليك وعلى آلك وأصحابك ومن اهتدى بهديك واستنى بسنتك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. أما بعد، قال خشك برال براهيه بيامش خدي تعالى أو رب العالمين مودي بابت مو كسكارت مو هر كسك حق السرماء بتم دعابو بكين. يا ربي تو هم ياش أهل بحشت حساب بكي، يا ربي تو قلنهت هم ياب غفريني، يا ربي تشاوتو مال تخاكم كي وصامت ديوانا پیغمبري صلى الله عليه وسلم بحشت داشادو بختور بكي. يا ربي تو مو ذريتت مسر إيمان راقري، يا ربي تو خوش يا خو ابنه يا خو تنه يا خو بإخية كردستان دا وهمي ولاطت بسلمان دا. يا ربي تو بسلمان هم يبكي براية ايك براية إيمانه، يا ربي تو إيمانا ما قايم بكي بخدي تعالى وبيغمبره وقرآنه. قال لي خشكو برا أبشان خطبه أمل قال سيرتا مروف دويت إسلام دا بشتي بيغمبري صلى الله عليه وسلم، وما بحث هندي كير كو اف مروفه چاو خلافت هات دستی دا سحکینه بی مروفی اتماوی 2 سالا دا بی مروفی چی کرد دا امشنی بزانین وقتی خود تعالی مدح دوان مروفات کرد، وقتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم مدح دوان مروفات کرد دا امزانین اوان مروفات چه خدمتا کردی، وقتی او بمبنه نمونه دا امجی وکیوان بکین او جوکی منو تمروف بور، بس اوان ایمانك هبو او ایمان پال دا کو تشتا بکن. جبنندي امام عمر وقت وصف ابو بكر کرد بجید ابو بكر براه یا ما نرا کرد چکو گلک بطاعت و عبادت بو، یعنیش ما بترتر طاعت و عبادت کرد، بس تشتا کد بود دلوی دا ایمانك و یقینك کد بود دلوی دا او ایمان و او یقین افمرو و پال دا کو اوی تشتی بکتن اوی خود تعالی و پیغمبری امر لیکری. هکم بهن سحکینت وقتی خلافت آوی دا که اوی چند تشتید کرین و چی کریه امشنی دیزانین قدر و قیمت دوی مرووی و او ایمان و او بیرو باور اوی دل وی مرووی دا آهاش بن هنده تویت اف مرووه بومه بنه چاو لیکر آه چاو مل مروویت هو صابید دا انجل دیف ری بازوان و دیف ری کوان بچین او ریکو او ری باز او مروویت گیم تبحشته اتخیامته دا و او ریکو او ری باز دنیای دا چی دی مرووی سرفراز و سر بلند کرد. هر ری باز اکادی هر ریک اکادی اجبلی ریکا قرآنه اجبلی ریکا پیغمبری اجبلی ریکا وان صحابه اوی دا چوین ام دی دا برزبین و ناگهینه چی نتیجه سحكي شخصك وكي أبو بكر وقت خلافت ورقر أم قوي خب دين ديكا بسلمان و إيمان دارا عائشة شو وصفوي وضعيد كتن توي وقتي دابت كتن وكي عائشة ديكا بسلمان بيجيت تغيرت الأحوال مع انتقال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلى رحمة ربي، وصارت كما تصف أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها لما قبض رسول الله ارتدت العرب قاطبة واشرأب النفاق، والله قد نزل بنا ما لو نزل بالجبال الراسيات لهاضها، وصار أصحاب محمد كأنهم المعزى مطيرة في حش في ليلة مطيرة بأرض مسبعة. عائشات بيجيتن وقت پیغمبر صلى الله عليه وسلم وفات بو شوب الرحمة خدي تعالى شوب الدلوفانيا خدي تعالى شليهات ارتدت العرب قاطبة او خلقي رخدور مدينة اغلب او عشيرة الداخلي اسلامي بوين وقت عام سالانه تقولي عام الوفود همي رخدورت
مدينة هاتن عهد وميثاق دانا بسلمانا كو أمجد داخل إسلام بين آن عهد وميثاق الجل پیغمبرت گریدان كو أم هاری کارت بسلمان آینه چاوازانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم وفات بود چو بردلوانی خود تعالی اکثر گلک شوانا مرتد بون هندک شوانا وقتی وفات و نسخیا پیغمبری اخبارت پیغمبری علیه الصلاة والسلام وفات بون و یدی هندک مروف درکتن کو دعوا نبوتت کر وکی اسود العنسی وکی مسیلم الكذاب هندک جنک دیتر هوسا اوان دعوا نبوتت کر و خلق رخو دورت خوا کند کرن افتشته می وقتی ظانی کو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ینساخه و پشتی وفاتوی پترتر خب قوت اخست و خلق اوید مرتد را خودورت خواکم کرد حتی دیکم بسلمانات بجیتن احال عرب را خودورت مدینه اوبو وشرا ابنی مروفت منافق جدیار بون و خواه آشکرا کرو اتحاوت دینی پترتر و اویدی پترتر دیک مجال و فرصت بوان چه بو بجیتن وضعک وصابو بجیتن هگر او وضع بسری چیا دهات بخاره بجیتن لو أنزل بالجبال الراسيات لهذا يعني هكير أفبار إخست بسر بيش داتشيا داتشياش كينيتن داتشيا أبدي يعني لهذا يعني لكسرها يعني دوان تشياش كينيتن والقال هندد بيجيتن وصار أصحاب محمد أبدي فريقا پیغمبري صلى الله عليه وسلم شون بيجيت وكي بزنا هكتو بي كأن المعزة بحسي بزنايا بيجيتن بزن هكبشن عندكي دا بستانكي دا وباران بيتن او بستان تجي گرگ بن او بزن ديش حالوي دي چاوا بيت رخودورت و همي گرگ بن وباران بن بيجيتن اتباعت پیغمبري صلى الله عليه وسلم واللي هاتت مدينه داشت صاده يعني قلت افخل كخر دجي ما يترابون ات وقتك هو صاده ابو بكر خلافت ورقت نت وقتی که خوش دا کو پارا بو خلیق داده نت وقتی که خوش دا کو مزناتیه و آغاتیه سر خلقی بکرد ات وقتی که او ساتنگاو دا کو بشید وی خلقیش وی تنگاویش وی نخوشیه خلاص بکرد گلی خش کو برای همین گاوی تنگاویه ده هرچی تو بینی بجواره پیش دا وی تنگاویه ده خودت پاش بس وقتی خوشیه و راحتیه و تناهیش نی خلق حسکت بچیت پیش دا خایلی بکرد شوی چونا پیش ات وقتی که هو صاد ابو بکر هات پیش ات وقتی تو صاد جی خلق صراع سروی منصبی وجهی ناکتن بلکو ایک دی پالدتن بویدی دا او تحمل و مسئولیتی دا بکتن ات وضعی که هو صاد اشنی ابو بکر بو خلیفه وشنی تبید وی دولتی پریوه بتن ادوی وقتی دا گلی خشک برا پیغمبری صلی الله علیه وسلم نسخ یا خدا جيشك حاضر كربو بقيادة أسامة بن زيد زيد ابن الحارثة اتمالا پیغمبری دا صلى الله عليه وسلم يمظن بوي بري تبني حرام ببيتن كو ايكي بينيتن بخدان كد بدان تسرناوه خواه او تشت حرام بري هنگي حلال بو يعني عادي بو پشت هنگي خود تعالى حرام كد وتي نابت هكي ايك كره ايكي بيتن تو ابدانيا سرناوه خدا نسب و اویدی تو تحقیقی تو تربیت که بس هر ناوه بابوی دی گازی که ناوی تو ناوه بابوی سروی راه که بوی ناوی تو تو گازی که زید ابن الحارثه تو اشوان ابو پیغمبری صلی الله علیه وسلم بخوا اداب کربو یعنی بخوا تبنی کربو پشی او حرام بوی بری هنگی گوته زید ابن محمد پشتی هنگی گوته زید ابن الحارثه اکثر هر بو بابوی ناوی گوته پیغمبری یعنی اوکی کره خرا کربو اسامهش نی کره زیدیه پیغمبری گلک حجت کرد پیغمبری صلی الله علیه و سلم سیره دا اگر بیره بی صلاح هفته یا هجری چو غزوه تبوک وقتی چویه بیره پشتی شر نچه بوین بس او منطقه خر بسلمان سر مسيطر بونه هميا عهد و ميثاق دانا پیغمبر صلی الله علیه و سلم زغری الصلاة نها هجری دا پیغمبر صلی الله علیه و سلم زید بن الحارثه باب اسامه والقل عبد الله جعفر بن ابي طالب وعبد الله بن رواحه ابقي قيادات جيشي بن القل خالد بن الوليد جيشك فري في الويره بسه زارا الويره غزوه مؤتة شبو غزوه مؤتة دا افهس قياده السريك وزيد بن الحارثه وجعفر بن ابي طالب
و عبدالله بن ابی رواحه الویری که نبر رحمه خود تعالی توی شرع وصامازن دا خالد بن الولید وی جیشی بسلامتی زغرین تبه پیغمبر علیه الصلاة والسلام وی عسکری فرید کته و دوی منطقه کنترل کردش بر هنده قیاده اسامه بن زید فرید کرد چکو با بیوی قایده وی جیشی بود وی شریدات شهید کرد وقتی در خستی روزا شنبه بگوت هر را خود دورت مدینه هچیه بیت جهاد دا بگهتته دالگل خوب بی تویری دا پیغمبر نساق بو پشتینگی دو سه شبکه دا پیغمبر چوب الرحمه خود تعالی وقتی دیدی خلق همی دجمنات یا دین خود تعالی کنو همی مرتد بون اینا همی هاتن گوتی ابو بکر مادم تو هاتی هل بجهتن وقت خلیفه اگر تو وی عسکری نفری کی ابو بکر قبیل نکرد پشتی چند محاورات و چند مناقشات دیماهی که همیا گوتی عمری تو باشترین کسی بچی